Mu minota 7 gusa umuriro mwinshi wafashe inyubako ndende ya Wang Fuk Court muri Hong Kong. Abantu bariruka, abari mu nzu batavuga, umwotsi wuzuye hose. Ariko nyuma y'ibi byose ikibazo gikomeye cyaragaragaye. Ese koko uyu muriro wari impanuka cyangwa wabigizemo uruhare? Uyu munsi turabagezaho inkuru ikomeye. Abantu 3 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu itangira ry'uyu muriro wishe abantu, ubu bakaba bagera ku 128. Turareba uko byagenze, impamvu byabaye n'isomo rikomeye bisiga ku mutekano w'inyubako zacu. Umuriro wa Hong Kong, abagabo 3 bari muri gereza kubera uburangare. Ku mugoroba wo kuwa kabiri ahagana saa 4 z'ijoro, abatuye muri Wang Fuk Court bumvise urusaku rutangaje ku gice cy'inyubako cyarimo kuvugururwa. Amasegonda make nyuma yaho hari umwotsi umeze ukomeye uturutse hejuru y'ibikwa. Hanyuma umuriro uhaturuka mu buryo butumvikana. Nyuma y'isuzuma, polisi yasanze ko igikwa ndetse n'ibyenda ya plastique idahura na fire safety biri mu byahise bifata umuriro vuba cyane. Umutekano w'inyubako watengushwe mu buryo bukomeye. Ibyari bimeze nk'umwotsi n'akariro gake byahindutse umuriro wuzuye inyubako yose. Abari imbere ntibabonaga imbere yabo kubera umwotsi. Abarokotse bavuga ko byabaye mu gihe gito gishoboka ndetse byahindutse urugamba rwo kurwana mu minota. Ibibazo byabaye byinshi. Ese ibyo bikoresho byari bihujwe n'amabwiriza y'umutekano? Ese abari bashinzwe kuvugurura bari babizi? Ese hari uwirengagije inshingano ze? Mu gitondo gikurikiyeho, polisi ya Hong Kong yafashe abagabo 3. Umuyobozi wa sosiyete yakoraga ivugurura, umuyobozi wari umwungirije n'umugenzuzi wari ushinzwe kureba ko imirimo ikorwa umutekano. Bose bakurikiranyweho icyaha cya gross negligence, kudakurikiza amabwiriza agenga umutekano ku nyubako bigateza impfu z'abantu. Uyu muriro ubu umaze gutwara ubuzima bw'abantu 128, abandi bari mu bitaro bameze nabi, kandi umudugudu wose wa Tai Po waguye mu gahinda. Ubuyobozi bw'inyubako bwavuze ko ibintu nk'ibi bitigeze bibaho mu mateka y'aka gace. Ariko ni iki tugomba kwigira kuri ibi byabaye? Iyi nkuru iratwereka ko umutekano utagomba gufatwa nk'amahitamo. Mu nyubako, mu mirimo, mu bikorwa byose, igiciro cyo kubura umutekano kiba ubuzima bw'abantu. Murakoze gukurikira iyi nkuru. Niba mushaka andi makuru ajyanye n'ibyubaka umutekano n'inkuru ziri kuvuga ku isi, mwibuke gukanda subscribe, mukande kuri like kandi musige na commentaire. Tugaruke ubutaha.